Ja sam Braco Lemešević, iz Doboja sam, trenutno živim u Americi i osmislio sam jedan serijal Čudni su putevi gospodnji, u stvari dolazak naših ljudi u Ameriku, kako su se snašli, kako žive, šta rade. Ja sam već snimio nekoliko videa, ali mi je kćerka moja, Vedrana, dala ideju da ja prvo snimim sebe. Ja sam tu ideju prihvatio i trudit ću se da vam se predstavim u onom izdanju kakav sam bio, prije što ću doći vamo i predstavit ću vam se u izdanju, jer ću vam posle svakih dijelova koje ja budem pričao otpjevat vam po jednu pesmu i pismu, tako da napravim malo video interesantnim. Počet ću sa svojim godištem kad sam rođen, to je 1955. godine, rođen sam u Doboju, kao Radosavljević Radomir, sin Milorada Radosavljevića i majke Rabije Lemešević. Svoj život sam živio kao takav u ono vrijeme. Niko me nije dijelio na da li sam po majci ili po ocu, Srbinu. To vam kažem iz razloga tog što će to sve da ta imena utiču na moj život. No, međutim, da ne duljim, mogu reći da sam služio armiju 74. 75. sam se oženio, nedavno sam proslavio 45 godina braka sa svojom suprugom Anom. Stekli smo dvoje djece, Vedranu, koja je 1978. godište, i sin Vedran 1983. godište. 77. godine moj djed Đavad Lemešević umire i ja uzimam njegovo ime i prezime ne zbog vjere ni religije, nisam nikad išao ni u crkvu ni u džamiju, niti ću ići. Znači, od te godine ja se zovem Đavad Lemešević, kao moj djed. Oca nisam mogao zamijeniti, jer otac je jedan, otac je otac. Tako da sam pred sami rat sa svojom suprugom napravili smo kuću, lijepu malu kućicu. Imali smo novo auto Juga 55, imali smo nove stvari i onda je došao taj prokleti rat. Mi smo sa ostalim Dobojlijama, ja i moja supruga, izbjegli u mjesto zvano Alibregovci, odakle je moja supruga. Većinski živalj je bio hrvatski živalj. Bilo je nekoliko kuća Tokmića, muslimana. Ja, kako znam, za moje vrijeme imali su stvarno dobre odnose. Hrvati i muslimani u tom mjestu.
mi sa djecom odsjedamo kod punca i punice u Alibegovcima. Tu je bio opšti rusvaj da već haos, da ne nabrajam šta je se sve dešavalo. Kad je počeo svijet toliki da dolazi u to mjesto, normalno ljudi su odlazili širom, kako ja to znam reći, slobodne teritorije od Doboja tamo prema Tešnju, Maglaju i tako to. Poslije nekoliko dana oformili se kolone vozila da voze izbjeglice iz Alibegovaca u Hrvatsku, to jest žene i djecu. A nikad neću zaboraviti mog bađu Željka Jurišića, kojeg ovog puta pozdravljam, koji je zadnji dinar dao mojoj supruzi da ima, jer iz Doboja smo izašli kako ko, mi nismo imali puno novaca. I tako pitam ja bađu da i ja pođem sa djecom i sa ženom, on kaže, braco, nećeš poći na koji god punkt najdeš, moraš ovdje da ostaneš i gotovo. Dobro. Tako i bilo, odoše oni u kamionu punom slame, cijena, šta već god. Ja sam se vratio u punci punca, poslije nekoliko dana organizovali smo se. Ja sam pristupio armiji Bosne i Hercegovine na Putnikovom brdu. Normalno, kao svaki rat, bila su ratna dejstva. Ja sam tu bio kao neki komandirčić voda. Kad sam obilazio momke, kroz neki kanal kad sam hodao, silazio, kliznuo sam se, udario se u ruku. Ruka mi je odtekla, pukao sam u neki kamen, stijenu, šta je već. Otišao sam kod doktora Čabre i on mi je zavio ruku. I kad sam od njega izašao, kad me neko viče, ej, Cobra, kaže, stiga ste cigare iz Hrvatske kad poslala ti je žena. I tako kad sam krenuo, stade pored mene auto, vojno, iznutra se čiji glas, upadaj. Upadnem ja, unutra dola kom tam, hoće Cobre da daje vojno dijela, pošto smo već na početku rata bili svi u civilki. Ja. Zaustavio se auto, izađem ja, dođe pred mene jedan vojnik, u stvari oficir bezbjednosti, odvede me do ESE policijski komandir. Nešto ormani rukom i on kaže, povuđi za mnom u objekat. Ja za njim u objekat, kad na ulazu, u stvari to je bila škola. Osnovna škola na Tešanjci, to je bio zatvor, ja nisam znao tada da je to bio zatvor. Znali su oni koji su tu bili, a oni koji su bili na liniji, to nisam znao. I jedan će mi reći, zar ti Cobra? Vidim ja stojim na ulazu, vrata. Pa je okej, popnem se ja gore uz stepence, otvorši mi oni vrata, kaže on uđi, kaže unutra i ček, sačekaj. Ne bi malo uđe moj Saša Mešić, klimam glavom, kaj Cobra, zar i ti? Ma šta zar ja, kaj me, šta ti je, kaže? A znaš ti gdje si došao, pitao mene, pa ne znam, kako znam, ne znam, šta je ovo? Pa ovo, kaže, zatvor. Kakav, kaže, zatvor, čemu ti, kaže, pričaš? Oj, Cobra, kaže, ovo je zatvor za
petokolonaše, za izdajnike. Aj, prođe meni kroz glavu, jebo ti Isus. Moj cobra kaže, ti si Srbin, džaba ti je što si promijenio ime. Kažem ja, Saši, slušaj me sad, Saško. Sad ćeš polako izaći i nemoj da se vraćaš ma što god da bude. Cura, nemoj praviš gluposti, čovječe, znaš gdje si ti došao. Samo ti se nemoj vraćati. Ovdje ja ne znam odre nikog. Nek bude šta bude. Kažem ja, majko, njo, gore ljudi na liniji ginu. A ovdje mene zatvaraju. Kaže, pa zar si ti cura na liniji? Normalno da sam na liniji. Kaj dobro da ja izađem, nemoj platiti nikakvi gluposti, on izađe, izvuče šteku. Se ja počeo lupat rukama i nogama. Čujem neki ženski glas tamo. Poznati glas, sam misliti ko je. Poslije sam saznao da je to Husije koji je na pijaci prodavao voće i povrće, supruga Rada zatvorili i njega ime zato što je ona Srpkinja, šta je bilo, ne znam. Ne bi malo dolazio oficir bezbjednice sa dvojicom vojnika s puškama. Jebao sam im sve po spisku, kaže, ti uperio pušku mene, te gore pelite, kajem ja na ono ko puca, kajem na vas, a ne na mene koji sam na liniji. Rekao nam je Saša, kajem, nemam pojma. Kajem, ako si na liniji, kaže, nema problema. Pa zašto ste me, kajem, zatvorili? Pa eto, čuli smo da si petokolonaš, da daješ, kaže, svjetlosne signale. Haug, Indijana, s dimne signale. Kaj smiri si, kaže, ako si kaj vidim, bit će sve u redu. I ne bi malo dođe Eso, uđe u kancelariju, kaže, meni sobra, a ovdje sam prstom na neku vup, kaj taj, da izviniš nadrljo. Evo ti Buras kutija cigara, popio ovaj konjak i idi kaj svojima na liniju. Gledam ja njega, mrcena, debela, ko u krmak udebljan. Evo, kajem, šta bi kajem raditi ljudima? Idi, kaže, gledaj svoja posla. Kreni noj, normalno da sam nikakav, kajem, šta je ovo, jebo, ti ideš na liniju, boriš se, ovo te zatvaraju. Dževad Lemešević, majn. Znači, Milorad Radosavljević, a ja sam Radomir. Tako je to bilo. Ajde. Odem ja pokupim cigare što je supruga poslala. Odem na liniju. Posle jednog izvjesnog vremena nas se zamjenjuje sa drugim borcima i daju nam da idemo u posjetu, da posjetimo svoje, kao na primjer ja svoju hrvatsku suprugu djecu. Sa hrvatskim memorandumom, u stvari Hrvatskim vijećem odbrane. Zajedno smo imali linije na Putskom brdu, Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane. I spremim se ja normalno i odim do supruge i djece, oni su bili u Makarskoj. Bio sam tamo nekoliko dana i kaže meni žena, braco, da ostani ovdje da nađemo neki putevi, da možemo da izađemo odavdje, nemoj da se vraćaš. I pored svega što sam ja to doživio, izdajnik bio, kažem ja stupim neću, ja se vraćam dole, hoću da se vratim u Doboj. Ne znajući šta je, kakve su te zakolesane igre, ratovi ti bili kod nas.
I ja se vratim. Dolazi nam novi komandant, Tukić, Senad, kojeg ja pozdravljam. Pozdravljam mog komandanta. Ježim se, sad kad se sjetim, taj mi je čovjek stvarno valju u životu. Nikad ga zaboraviti neću, a niti mogu i kad bih htio. Dobivamo naziv 203. motorizovana i sa mnom uru dolazi jedno zajebatalo, moj Muhidin Pašić, zvani Pujkaš, kojeg ja pozdravljam od sveg srca. Nikad sa njim nije bilo dosadno, uvijek je nešto provaljivo, mogao sam se smijati. Dobro je takvi prijatelji imati uza sebe i pored sebe. Zašto? Eto, jedne prilike ja ga pitam, kad smo popili kafu, on kaže nikad bolju kafu nisam popio. Tu i smijenio. Ja ga pitam zašto put kad govoriš. Pa živio sam kad sobra je ti. Ja kajem da znaš. I tako prolazi vrijeme i dolazi mjesec novembar. Ja sa svojim šurom pečem rakiju. Pečiće rakiju. Kad malo povrh nas, gore na putu, zaustavlja se auto, izlazi moj punac. Znam, bio u Njemačkoj, došao da digne penziju. Kad iz auto izlazi moja supruga i djeca, ja sam se šokirao. Nije mi jasno. Puca se, rat je, znaš. Mislim, drago mi što su došli normalno. Ali bilo mi krivo. Padaju granate, tamo gdje ljudi žive po selima i po gradovima. Kaže, ben punac, evo ti, doveo sam ti da ti ne bude dosadno. Kad to zaboravim, teću. I poslije nekoliko dana oni nama nalaze u Malbugovcima kuću od Dajđe, od moje supruge, velika kuća, 34 doma zemlje. Vraća moj gradsko dijete sa nježnim rukama, obrađuje zemlju, nabacuje žuljeve. Imali smo žita, imali smo baštu, imali smo svinje, patke, koke, piliće, zečeve. Bila je jednom rekla da je trebalo bi ti nabraviti kravu. A supruga kaže, a ko će je must? Inače, ma supruga nije vola zemlju nikako. Aj dobro, nije sad to bitno. Prolazi su dani. Dođe jedan dan. Mene kćerka, kaj tata, ja bi išla u HVO u Kojinu. Gdje bi, kažem, išla? Kao u HVO. Iće, kaže, i tetka Marijana, inače njena tetka je bila samo od nje starija 2 godine. Pa sine, pucao se, pa dobro, neće kao biti na liniji, bit ću to u Kojini sve. Ščopa, nisam ja nju mogu ubijeti i ona je otišla i još jedna muka. Ovo ne mogu reći da je muka, je poslije nekoliko dana ona meni dolazi, tate, ja tebe nešto pitala, ali da se ne naljutiš. Ti ćeš mene da pijeti. Ako nam bi imao razloga, ne se ljutaš, šta je, ima razloga da se ljutim, šta onda? Pa eto, ja sam kaj razgovarala s mamom, mama nema ništa protiv, i rekla mi je da pitam i tebe, normalno, eto, ja tebe da pitam, pa pitaj si ne šta je.
kaže, ja bi se krstila. Jel to ti svojom voljom? Jeste. Nije te niko nagovorio na te. Ne, tata, nije niko. Dobro si neko, to je tvoja volja. Uradi tako kako ti misliš da treba da uradiš. Nema tata ništa protiv. I tako dan za danom, ja na liniji, tamo u spavaonici, noć, u stvari jutro 2 sata, kad mene neko zove, Cobra, kad zovete Buraza. Kakav kam Burazi tamo, kam doboju, čem pričaš? A jes kaj jednoga tamo, u onoj vojci tam drugoj. Ma daj, nemoj zajebavati. Ja skočim, obučujem se i tamo izađem, pored drova, vičem Buraze, kad on se javi, pita me kako je Rakaja, tako su zvali mog sina. Kako je stvar, dobro, kako Snajka, dobro, nema više ništa, tišina. Ja sam sagledao glavom, moj Igor. I ruku ko vo. Svi se probudili tamo, šta je bilo? Bacim, kaže, rastavom, kaže, se u vojsci i to. Odradio sam tu ja još jednu smjenu i jutro odem do komandanta Tukića, kažem, evo ti, moje oružje, nemoj više da me tražiš, jedino možeš me mrtvog ovdje dovesti. Sve puklo mene nema, šta ću više tražiti? I poslije, otišao sam ja kući. Poslije nekoliko dana dolazi Tukić mojoj kući, kaže meni, Cobra, hajde sa mnom. I ne pitaj me ništa. Kaj bit će sve u redu. Hajde. Krenim ja za njim i on do Čabri, tamo s Čabrom sedi da mi da sam odsutan, da sam spriječen da budem na liniji. Iz razloga tog što je Tukić radio na tome da je sa ovim glavnima u odboru Albigovaca, to jest Hrvata, sredio da ja idem na stražu i tako ja prelazim u HV, u Hrvatsko vijeće obrane, da nisam više na liniji. Normalno da sam se zahvalio Tukiću na brat tamo, ja mislim, ludnica, znaš. I tako prolazio dan za danom, nedugo, inače ja sam volio da pecam ribu. I kako sam pecu ribu na osori, gore ovako šumarke, ide moj pajdak i kaže, jesi izdajniče? Ništa, ja sad u glavu šutim, ode on, prođe. Poslije nekoliko dana idem ja iz Albigovačkog brdo, dole asfaltom, kad ide pujkaško moj. Uzbrdo prema mene. Jesi ti, kaže, Cobra, kućo stara? Evo mi, kaže, jesi ti? Evo, kaže, ja došao da se s tobom pozdravim, odo da se vidim sa svojima i neću se nikad vraćati. Pozdravio se sa mnom i kaže, da ti kažem nešto, ono što sam ti rekao da si izdajnik, to sam ti samo rekao što si mene ostavio samog. Navikao sam na tebe i ti si me ostavio svog pajdu. A ovako, kaže, idem kaj svojima, a ja dobro znam kako je. On patio za svojima, ali ne znam nekako je, da čovjek pati za djecom, ali što je on patio za ženom, to
u redu, čovjek voli žena, svaka čast. Ode moj pukaš, Bogom pukaš, ode i nikad ga više posle toga nisam ne vidio ovako uživo. Opet prolazi dan za danom. Inače, ja sam kao ribolovac imao pajdu jednog zvani Kahvi Safet. On je tu na kraju Albigovaca imao lijepu vikendicu blizu rijeke Usore i mi smo počesto tu ribarili i tako to. I jedan dan mi tu pecamo, kad preko Usore, Boga mu Usora bila nadošla, nabojala pravo. Idu čamci i u njima vojska armije Bosne i Hercegovine. Kažem, Kavac, obrajmo mi kao da ovdje ovo nešto nije u redu. I tako kako smo mi išli uz Albigovačko brdo, tu su bile tokme i s lijeve i s desne strane puta su bila vojska armije Bosne i Hercegovine. Većinom dosta je tu u stvari bilo oni Dubojlja koji si nema prepoznat. Pitam, šta je ovo, šta se dešava, Cobra ne pitaj nas, ništa, mi smo samo pijuni i tako to. Nemalo poslije toga, onda 100 metara, punkt HVO-a i moj Bađo, mlađi Bađo koji je oženio mlađu svastiku, na punktu. Šta je, pitam ga ja, Bađo, ovo, kaže on, eto, kaže, hoće tvoje Dubojlje da nas okupiraju. Ja kući, kad kaže mi žena, kad vracu, tražite komandir HVA da se javiš u tu i tu kuću. Obučem ja odijelo HVA, tamo u kuću, kad komandir, gdje se Dževade, čekaj, kad me javio, ti ste mi zvali čače, otko sad Dževad, šta je tu? Za vas Dževad, za ove nisam. Kaže, znaš šta, sad sa HVO-om, sa vojskom koja je HVO, to jesmo muslimani, ne možete kada biti dodaljeni dok se ovo ne sjedi, šta je, pozvat ćemo ti mi, tako da sam ja predao oružje. Tu je bilo dosta vojske HVO koji su pričali s sebe, a niko mene šmingali naprosto. Kaže on mene, krenuo ja na vrata, on stade, kaže on mene, nemoj kada ideš, kaže, bio je on profor, rekli su koga zateknu na ulici, na putu, da će pucati. Sklonim ja njega. Izađem ja na put, glavni put, idem ja, Ivo moj. Plačim ja, suzu goni. Ručim. Ono je iz nemoglosti padnem dole na koljena. Kad u tom trenutku multiforsko vozilo ide, usjalo u mene na reflektor. Parla ona iza mene, havre, hamdre, okrenem se ja i ustajem, vičem, kad pucaj jeboti, kad majk, znaš. Ne bi malo prožeš on pored mene odoši sa onim svjetlima, gledaj za mnom, ja sagio glavu, plačem, idem ja. Jedva sam ja došao u kuću, koliko su me to iscrpilo, pita žena, šta je to bilo, braca, pa ispričaj njoj šta je bilo. I ona će ti meni reći, aj ti fino, kaj lezi od morce, sutra novi dan, vidit ćemo kako ćemo, šta ćemo i tako i bilo. No, međutim, ujutro ja sam bio prvi koji se od vojske razdužio. Zaboravio sam da kažem zašto sam pao na koljena, zašto sam ručio.
Kad sam izašao iz te kuće i kad sam počeo da plačem, sve mi se u glavi stvorio košmar. Brat na liniji u armiji Republike Srpske, čerka u HVO-u, ja u armiji Bosne i Hercegovine i sad u HVO-u i moje dobojlije opkolile to mjesto u kojem živi moja supruga i moja djeca. Šta misliš, Igo, da sam ja bio tad u armiji Bosne i Hercegovine, da mene kažu idi pucaj na svoje? To me je slomilo. To je bio najveći stres u mom životu. I kad sam se razdužio, nije prošlo dugo vremena, potpisuje se Dejtonski sporazum, taj dan je bilo veoma hladno. Znam iz tog razloga, zato što se moja krmača prasila, 6 prasića je prasila i svi 6 su uginuli. I tako ti moj Sejo Muratović kaže meni, pa kak ti neće kad je krpat ti musliman? Drži svinji, kaže. Dječka je jednostavno. Takav mu bio i brat Ferid Batala. I tako, posle jednog izvesnog vremena, dobijemo mi informaciju da u Splitu IOM, kako kažu, organizuje za ljude u Bosni i Hercegovini da ljudi dođu u Ameriku, znaš, koji su takvi situacijama kao što sam ja i tako to, i prijavimo se mi, Boga mi, dobijemo poziv, spremimo se mi skupa sa djecom. Jedan dječko iz Splita nas je pripremao za razgovor. Taj dječko nas je pripremao za razgovor sa oficirom Sjedinjenih Američkih Država. I tako taj mene oficir pita, jesam bio u rati, jesam, jesam pucao, jesam. Jes koga ubio? Ne znam, nisam. Jes ko me pucao u lice, ovako izbliza i vidio da ga ubio? Nisam, kaže. I tako ja njega pitao mene kako, mamo, šta jest ono, imam mi kam šta jest, nismo imali kan cigara, šalim se ja s njim. I kad sam dao dokumentaciju, kad je vidio da je čerka mi bilo HVO, da je brat u vojsci Republike Srpske, ja u armiji Bosne i Hercegovine, čovjek ustao i rekao mi ovako, prijatelj, ja nikome ne mogu obećati da će doći u Ameriku poslije razgovora. Ova tvoja priča je nesvakidašnja, jedinstvena i ja ću nastojati da na bilo koji način utičem na to da vi dođete u Ameriku. Onda nam je poslije razgovora taj dječko rekao, ja još ovo nisam oko čuo da oficir s nekim razgovara. O Boga, nisam ni čuo takvu priču da imate tako jake argumente kao što ti imaš, tako nije sad bitno. Sve ukupno je prošlo možda jedno 6-7 nedelja od podnošenja zahtjeva do odlaska u Ameriku. Kad smo se vratili kući u Albegovce, nije prošlo 2 nedelje, 2-3 nedelje dobili smo poziv da idemo na drugi razgovor. Da smo imali ljekarski pregled i rečeno da nam je odobreno da idemo u Ameriku, ali nam reklo u koji grad idemo. Kad smo se vratili
u Alebigovce. Napravili smo oproštajnu, pozdravili se sa prijateljima, puncem, punicom, da ne nabrajam više. I taj dan kad smo dobili karte iz Splita za Rim, tad smo saznali da idemo u Las Vegas. Dolazi 2004. godina, to je znači 1997. mi smo došli u Ameriku, poslije 7 godina prvi puta, 12 godina uključujući rat, prvi puta ćemo i da vidimo Doboj. Otišli smo kod punca i punci u Alebigovce. Šta mi je tu najviše ostalo upečatljivo? Ostalo mi je najviše upečatljivo kad sam pecu ribu sa bađama i sa svastikama pored ustre. Jedan čovjek je tu blizu mene sjedio, ja nisam obraćao pažnju, da bi on došao do mene i pitao me, Cobra, imaš jedan cigar da mi daš? Ja sam se okrenuo, jesu, komandir policije. Upo, čovjek smršao, nemam ga pola. Šta je, nisam, moj Cobra. Duga vremena da nas vidiš, kaj našta sam spao. Ja tad nisam pušio, inače prestao sam odmah poslije godinu dana Americi pušiti. Dao sam u kutiji cigare, pozdravio se sa njim, otišao sam u moj Doboj, kad sam došao na moje zgarište, na moj salaš, kad sam došao, kako ja to znam reći, nema mojih konja, nema mog juga, ukraden, odvežen. Od moje kuće napravili svinjac, po Doboju više nema omladne, nema lijepih cura, nema momaka, nema muzike. To je mene toliko moj Igor rastužilo da ja u Doboj više nisam otišao ni do dan danas. No, međutim, eto, vremena se mijenjaju, pa sad kako sam u penziji, vuče me dole. No, da samo rezimiziram ovu stvar vezano za Ameriku, kad sam 2009. godine dobio otkaz od firme, tad je bilo ekonomska kriza i mnogi su dobili otkaze, pa i ja onda sam se zaposlio kao taksista i tu sam doživio dosta prijatno lijepih stvari od strane Amerikanaca. Kad sam ih vozio taksijem, znali su da me pitaju odakle si, kažem ja iz Bosne i Hercegovine. Kaže, koja ti je religija, koje si vjere? Ja sam znao reći A, B, RHD pozitiv, kaže šta ti je to, kažem ja, moja vjera je krvna grupa koja pomaže svim vjerama. Oni su očekivali da ću ja reći, ja sam Hrvat, žena muslimanka, kad je mješovit brak, jest, kad ja muško, žena žensko. Ovo sam govorio prije 11 godina. I usput znao sam ljudima, jer sam bio u ratu, jesam na kojoj strani bio kad im ispričam šta je, ljudi su izlazili iz kola, kad ih dovezem, ustanu ovako, pa se pokrene ko Japanci, rukuju se sa mnom, čak su znali i zaplakati. Ja to isto kad sam pričao ovakve priče, ja sam znao da zaplačim, a sad valjda odrvenim s oguglo sam, brat živ, njegovi živ, sve, niko nije poginuo, sva sreća, razumiješ, ali eto, ostale su te traume, ostale su te posljedice, šta da ti kažem. I evo sad poslije ovo svega, kad sam otišao u penziju, onda sam od svoje ušteđevine kupio i kamere i svega i zovno tebe da sa mnom malo sarađuješ i sad smo ja i ti postali duet, ti si ovo zavolio, što mi je drago, dobar si momak, sposoban si sve.
Tako da sam ja odlučio da se vratim dole, da pomažem ljudima koji su u nevolji, kao što su Oliver, Rahmetli Misad, Tutmić, Srećko Stipović, onaj moj Dubojlija, kako se zove, kako to su Dubojlije da se ne može sjetiti, kako kaže, ima Raja, ona njegova, kako se ona zove, Riči Raja. Znaš se, znao sam ja to malo da Raja kaže Riči, vidi, ne znam, Riči. I da pomažem ljudima bilo koji način, pa sam im dobio neke ponude od neke organizacije u Duboju, ne bilo sam omogućio ljudima da zarade pare, da sam kupio više kamera i sve, no međutim, kako ova korona zeza situaciju, ja sam odlučio s tobom da ovo radim, da intervjuišemo naše ljude koji su ovdje sad u Americi. I tako da to evo radimo, ja sam prvi to snimio. Moram reći još i ovo da sam 2001. godine postao citizen, građanin Sjedinjenih Američkih Država, i tad sam po drugi put promijenio svoje ime u David. I moram samo ovo reći, mislim, žalosno je to, ali moram to reći, da ja ne pripadam ni jednom jatu, da sam ja ptica samica i razgovarao sam sa svojom djecom i sve kad ja umrem da me kremiraju, da me spale i da me baci u prirodu koju pripadam, u šume, u livade, cvijeće i na kraju u vodu, u rijeku. Ne znam, razmišljao sam ja o svemu tome, jednostavno ne razmišljam sad puno o tome. Ja po stare dane, mjesto da se smirim, ja ovo radim, imam neki entuzijazam, samo zbog toga da bi pomogao svojim ljudima dole koji su u nevolji. U svakom slučaju nastojao sam da budem što kraći, da svojim gledalcima ne bi bio dosadan, no mislim da će moje gledateljstvo poslije mog videa i ovih pjesama i pisama biti zadovoljni, i ako već budete mi davali subscribe or like, zamolio bih vas da mi ne dajete ružne komentare koje ne dolikuju čovjeku. Budite mi pozdravljeni i živjeli vi meni. Ja vas pozdravljam.